Iako je ovdje već dan sve bilo relativno mirno do jutro, kada je negdje oko 9 sati prvi put došlo do većeg nezadovoljstva migranata koji su stajali sa decom na suncu u prašini i pokušali su da sami pređu preko bodljikave žice, policija i tome sprečila i u tom sukobu je došlo do povređivanja negde oko 10 migranata i jednog deteta, mada nismo dobili zvaničnu potvrdu da je to dete povređeno. Ispred železničke stanice u Đevđeri došlo je do ranjavanja pripadnika policije. O tome još uvek Crne Gore nije zvanično oglasio, a u Đevđeri u bolnici nam nisu utvrdili da su primili ranjenog policajca. Inače, i dalje migranti sa mađarske strane Možemo jedan od